ya adwene obi antumi nsesan ya adwene asɛm a waka nyinaa wɔdwom yi mu ɛyɛ nokore ade akye anɔpa me ho mfa me nanso makɔ adwuma a ɛkyena deɛn ɛna me medie na manya bi nso so ama nkɔdaa ɛno ɛne abrabɔ awia meka asɛm ketewa bi akyerɛw tie ɛmfa wo ne otenten baabi a wobɛgyina biara wobɛhuna wia ɛmfa wo ne otenten baabi a wobɛgyina biara wobɛhunu nsonoma ɛmfa wo ne otenten baabi a wobɛgyina biara wobɛhunu ɔsrana enti deɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ wo nyinaa ne sɛ ɛmfa wo ne baabi a wofiri a woyɛ dɛ woba sɛ wokentene wo ho nko adeɛ a wobɛtumi ayɛ dɛn apue ɛyɛ saa na abrabɔ no tie o enti sɛdeɛ ɔtentene si tie biara no onyankopɔn twa di ampɔn ɛwɔ hɔ sɛ ɔno ohu wɔn na bɛtumi aka kyerɛ me sɛ sɛdeɛ mesi tie nti nyankopɔn hu me sɛ metie tie nti nyankopɔn hu me nyankopɔn nim adeɛ nyinaa edi no ɔhata soro ana ɔhwɛ fam enti no matter how the crowd will be still God can identify you nyankopɔn bɛtumi ahu ɛmfa ho ne sɛdeɛ dɔm no akyere so o Sekio na dɔm no nkyerɛ so bebree na wɔntumi nhunu Yesu o but Yesu Kristo twam no wɔse Sekio si fam na wofie na mɛdai mɛda is it not nwanwafo wenya nwanwa sa tentene ne Abraham ne a edi nyankopɔn akyi no nyankopɔn ahunu wɔ bi anka nkyerɛ nse si fam na wofie na mɛda na mmom Sekio na wɔno akɔforo dua no wɔno na nyankopɔn Yesu Kristo si fam na wofie na mɛda ma menka nkyerɛ wo adeɛ baako a mepɛ sɛ wode sa ho na wohunu ne yie ɛne sɛ it doesn't matter baabi a wohyɛ nyankopɔn yɛ dɛn onim when the time is up when your time is due sɛ wobrɛ so a na so I want you to believe in the process of time na agye wo di sɛ when your time is up sɛ wobrɛ so a nyankopɔn bɛyɛ ama na yɛ fɛfɛɛfɛ enti bere a wobrɛ nyanso yei memma no nyɛ te sɛ nyankopɔn apaaw no nyankopɔn wɔmpaaw yɛ nyankopɔn da so ni wo ɔkae wo ɔhwɛ wo sɛ nsuo tɔ na nsuo ni bi tɔ wɔ baabi a woteɛ deɛ a it means that nyankopɔn yɛ dɛn ɛmpaaw sɛ mframa fa na mframa ni bi fa baabi a wowɔ deɛ a na kyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ dɛn ɔmpaaw sɛ asase ɛwɔ baabi a woteɛ ne deɛ a ɛne ne nyankopɔn mpaaw sɛ awiabɔ na awiabɔ baabi a woteɛ deɛ a na kyerɛ sɛ nyankopɔn da so kae wo. This is what I want to make it clear this afternoon. Mepɛ sɛ mema ohunu saa deɛ wei nyinaa enti ɛberɛ a wobɛtɔ ba ha wɔ abrabɔ mu no you just sit down and ask yourself awia da so bɔ wɔ ha nsuo timi tɔ wɔ baabi a mewei sɛ ade sanyɛ ba a mehunu bi sɛ nsoroma pie a mehunu bi sɛ ɔsramo pie a mehunu bi ɛneɛ na kyerɛ sɛ nyankopɔn da so yɛ dɛ ɛhwɛ me ɔda so kae me very simple Ribu oh yeah about the Roma the nyankopɔn ase and what did he okay send the wire fine so I could give phone and then asked me and upon me could do mutu okay Martin tiene say wire fine okay now who bought a 010 and I say about 011 and now about 111 but 011
011 okay say time now with the bed adwuma no ya na no pan den de wo ta twahye me nso me sa me sorry anopa kura ya na ma ye too busy for myself enti ya me bo 11 me bo 011 combination the title 111 bra wo bon say 111 ana bo 011 what 0 1 oh okay and I say yeah you born 101 za say time e ko ho no ana ade anya nsansa ho e ko around be ye ko na ade anya nchensa 10 something za you feel by 11 anti 10 ni nyina ya breakfast esa da bi me de me nya si 10 a o hwe ya me ya ne lunch ni nyina bo you feel by 11 no because me 10 de o twumu ta me di fufu you feel join to by 11 oh okay ya time na ko si anyumre me afia no me ba ne ya chemo a ofori me nyam bi da onimsa mo de just me di mu age anwumre mon dia ompe me 10 ni na no pa no o ne me amaje odi anaka me me anopa ne de fufuo na fala ne unya me sa wa wie me ati ase libu nkrofo bebre ta ka sa adwumaden mark Mexica amba bebre bi kwa adwumaden Mexica onu omo ya adwen mafo ka o omo se adwumaden Mexica na se no kre adwumaden Mexica na se bi adwumaden be na ni ma sika wo a nipa kro timi nkrofo si mansions akesiye omo tokas akesiye $100,000 $200,000 no say na motor sakasi adwumaden Mexica entidi na Mexica na Mexica the Mexican it depend nipa no be you free and no be be many enti obrafo nya sika oh ubenya wo so ne wo de ba say ubenya sikani odefo bi a ono na Ghana be sikani a aha wo benya sika bi a ebi a betimi de atwitwa je ho kakra ba sika ka se wo ye sikani no mi je omo nim de unya peasant farmers say ne wuska na ade kofa we say sefri wo ya ma me ne papa no ma no pa besere na obohu mo no mkuta se kan no oso ne kan na okọ abi okọ nikas ka ode kọ no omo no sei na afidi nyina mu o cheke ne mfaso ase na onya emu sei na afimu no nyina afene so otimi ka titika yasi kua ni onya sika pa no ono afuo ni bi dabi ahwefo ehwesofo na edo because be sika manya na afi no ebetuma to be $100 of cement ebetimi de ne ba ko abruchiri hand to mouth obraduma Mexica debi omo munya sika wo utuma wo la wunye ye o hwe John de Melo mu omo nya sika wo kua mu you look at young and enterprising guy unfu akese oye poultry farm odia cabbage odia ginger odia buru lettuce what the sikana ono wo no na odia investment na nkrofo ye mama no nti ono no ebikwa na wonim do but onyamfa so change ankofo no kwa commercialize the farming no na odi nyesika twa block pa nsu obi ye nianum mesin fo yi ye twa block sa ele mesin we the contractor for them ye man on contractor bi wo ha say oh contractor we ye ntua de kanti no adwuma for the tifie comedy wo wade ntia ne kasa aban ebi abanya ntua omoka omako ye adwuma bi aba ye ntua omoka de da kasa obra adwuma de Mexica adwuma de no mako ye but sasika no bi okro na construction work na okon bia 1 month ha obetre se be 2 months adwuma no kwa ma unya adwuma bi anye only few na etu aka bosome and the adwuma wo adwuma ni ho baye galam se sa unya ska galam se ska mo sabi kai galam se ya adwuma den galam se nya adwuma den sa we adwuma den ba chese pa o ba no enyo munya so nya ska ba e wa amana ni mu wo sa ene die ska umpa ba me galamse am kwatena ase nyina so ma hu galamse ni bia waye ye pa o ose
Sa. Eh how we spend this can na. Samo. So ko. Enya sa de anko mu de nka. Omo adwuma de na mesika. Boys ni nya sika wo hwe de omo ye. No man. Obi atuma ho saa o. Yeah. Abura. Obi unim sa man bi okrom a wo ye expert e wa abura tuom. Ba woni kapre. Yeah. Ndo say for obi tumi ka say sika no nya sika okono nya sika akra. Obi sika ni wi a. O se me di wi a na me de. Me sa akọ. Ndo mo na wo peska ngose bia o peska koto bank e de japade o. Sika no hunu say time bia no. Da na eno na de brand banana. Eno na de brand ba no. Say ma bre wo wiase sa so minya menhu me ho ano. Adwuma no. Ma bre wo wiase sa menhu me ho ano. Adwuma bi wo ha etene. Eya adwuma. Hwe kobra ni nsem pa ni nsem nyina. Obi wo double nko fie. So obi de nsa pai wo suma Asabee. Abaka say the boy na abo. Oya dodo. Just nsem nyina stitch. But at the end of the day no busan say send order bank krampo na ontumi nka. Yeah. We ready for you. Adwuma din. Zo ni kapre. Ye ni kapre. Oh, ye ni ready for. I'm ready for Mosca. Mudi any chop money. What I say? Chop money. Muni kapre. Allowance. Okrumu apa Asabee. Masa. Be hu ready for oboza mo tirom. Je Sompa nko a. Yes. Sompa. E kire o se eye sanetie. But I wish omo munya skapa na ye more despite. Asabee. So for despite, not despite, it was see ya. Despite, sika wonya. Oh no ton cassette wo yi adabraka. No ton cassette e wo ha. Sisi ya you know. Here for no more despite and he onyiska. Ye nyuma na wa bia no. Ana ngrofo ye mo adwuma. E na ono di mfaso ni bi tue omuka. Mebo enti wonne nkrofo ya adwene se obra adwuma that's why tabakodo what the machine better na check spray Dr. Blazer befa cocoa spray machine now to no spray machine unya sika na nkrofo ya adwuma mo no senya sika mo sanete sanete enti adwumaden opaye mo bo adwumaden adwuma atum se we de adwuma we edene mo mpa ha bo no ko he mo nsem ai udru boku da okuhu boe dawa eso chen Sompa alaji kwara abrunsan ya kwabra ne pai dade mohama no bo pa ene chese na mayi eswa ede ebia ya maka na 100 cedis no oba onene ne ma bet ma dimbia be 58 60 cedis dia odi save no ne ba yale abi no ne ba ko to drama no obi ko mbona ede enso mo nti de hwesan ko from yesa adwuma no ne busa om say sign net masi bia be 3 bedrooms 3 bedrooms de yanko kan ka say 3 bedroom e fully furnished ene Ghana ha yesi rested for average house wa omo si omo so mo ton no 3 bedrooms no ebi ye $200,000 ebi ye $100,000 ebi ye $150,000 so the $100,000 ba Ghana isi di ma 1.1 million cedis and 1.2 million Ghana cedis 12 billion no omo say na 12 billion o cedis hey Debbie what he ye nyen mo twhwi ball of we omunya sika ni se sika de obenya bi se de obedie de obenya na de e be fo sika ni de unya enti bradwuma masika Debbie mimi hu sika ni bi o krom ha ye se wo ye adwuma din gidigidi Professor Bennett the same rote condition nim yes perhaps the only difficulty am and wa fresh ye cement 1,000 bucks enko site omo no baby ba ko awi o kase bia omo so omo de na de ni say sa omo no so no o take this inside na very very difficult because this in be o take ya ebet ni
cripple business no wo take this bi ho a no yen na say nya adwuma de yen de yen no de say nya adwuma obo trans ya to masa obi tibi trans obi tibi de be 3 months etin ka say this year we take them nya sure enya adwuma de no mo so no risk no mo take so semre obi age foundation full house ono nko a o owi a onim de ya ana na yere tena kire na onim de ya so because wa said that wonya da wa to mo bag ba ko ho anu ato anwa aka ho enu no ono ane kakra di obomodi ase onwie foundation ni nyina na 2 million na we bia wa spend na aka no bia so charge say 15 million na aka sa 13 million na onu ya so na ono nko a wo obo ahoma no sika no owie adwuma no sika no won soro o me treat so sa ndi wo to foundation ni wie no na sika no wadi awie ndi sika na onya na we ase semre esre pa wo bia gi a odo ko he ayi utumi se kwaye pa wo onim se ade achi ndi obebre wo maso mu dwom wo pa no on ne be kofie nso onya kapre o yeah nanse na ehi walo ye wo so abanche o nanse na so mo mo den na no kra ye sai wanu kra wanu mbo ye den na wo de niema efiri maso mo edi aba eye traffic light amani pa na faka na wo charge ne 5 cedis oso anu mbo ade nti next time oba ho fa wo we shama mu chi ayi abubu ya ayi ana no so no hwibaro no nim so omo han so omo han undi bi dia so han ba ne dia say mo na obi ana hwibaro for no mo akimi na omo han because bi wa among themselves bi panyefo ni bi o moto bi o ma de ma no mo hwibaro mo sheda no mo amoa na ami sa wo to mo no kura je so sheda amoa ma ye dada wo se ne be obi me fa omo hwibaro bi amoa he eti adwumadene ntuaka dabi because unim say omo ye costo adwumado ogina nam ne ho a wo yi nam wo twitwa wo ye sei na katua ketekete kwabrane mawre nyina pa awu because of nsuo na tambia ne nsa wo mu no ana ayi no sa nyunyu no ne sa damu sa so musume so a onye mro 1000 on say trouble si before neniska o horo chance mu sa de ni amake 20 cedis musume say me 600 na 20 no ebenya ubenya 20 aside fufuo ona say that say mo matum gakra ubenya 20 aside fufuo alibu ubenya 20 aside fufuo me na mesa ma ba bia mu ada obi ye na bakra sase na chi me na me ka kire o di adwumaden de emasika brains hey esu njaska wan for na pesca man me nkasa ndi wo ne nkrofo ya adwene se adwumadene de emaka pre o se wo yeza se wo hwe system ni ma example so ne bebre series of sika for mo krum no why na obi wa ne bra wa se wo workout ni workout no se wo so abere pa no se wo no active wo se o ye no exercise ana se o ko road bi se na be ya obetwe ana ase bia bi fi ono fo so abere nyesa ono nante nko hani ayi kura kwansi ni kura on nante kotam bia no oteka mu esi wi aboya wo fifire tu ya bi nte no ha o si fo auto ade kwampo no nti obi ne si ko fam kotobre no ndo ono na bre ne sei odwe ahwehwe no odwe ne kakra sika akra awo no ano na ye piska ma no ono odidwa oya amanyoni bra se bia edu campaign time a obeko areas a ye remote okwa campaign ebia ho no beko na kwan nye baba for so akwa ba okoba bra no okoba wi a ba enjoy for years na ya ga mo oya ngika ska for no taxi twi skanim Asabee yankwen taxi but na se sa the whole day unwina spinal cord no kampo ya brankwa uya otipatrus kan ya yifri ma se na aka se omo twi VIP ndo omo woska ba se sakese no omo de so omo woska
o ska say omunya ska 7 hours free Sunyani call enkran na no boso me ko kire say sa akatua ne say Juan and Juan was me akatua no bro 10,000 who 7 hours will be 30 minutes 45 minutes no one will do aeroplane one will ska bebre say nyuma okromu wa meboa aeroplane will scatter omre minim omo fine so we treat 45 minutes per no aduru nkran now we dey say 7 hours twefabo na wonam wiem wona se ba forma I don't know risky ba say nya adwuma no dey nya adwuma dan adwuma dan otim ko na dia oti wiem na yam sese wo aeroplane na obi wo fro lipa no osu brown ko fro ba ko bia o tie su yi o si fo ma ho nto naturally o mo mtukan so onye si fo ma ho nto abusa adwuma dan etuaka anase ntuaka asɛm nkurɔfo aka well judgment nana me pesa ye nyante ase wom na ya won tisa word nipa nyefo so adwumaden de sika nim adwumaden mesika bete bi mo so aye adwumaden ayeye o hoano mambie me say da nya bi mo nkyerɛ be ai sadi e normal ya kan ye ai na da o taxi na what obi taxi ni what must in 4 bedroom bia nko abi ko anye tie me ba taxi si 4 bedroom you 2 bedroom bi 2 bedroom bi ho na board o value a board was so chain 4 bedroom and 6 bedroom ugo si ai now o si ba ko next year o si ba ko atale o si ba dan 6 and dan 4 oni ho uzi dia ai ye ko school dia ye ko mo school ni bi obiasi abronsan no eye 3 bedroom hall no gombo no tia o 4 bedrooms no hall no kwa adu na so dan sa dan ye friend say was sa dan na ye see school say etata unim osi onya sika na osi ba ko no so ne yire etinam na toilet ne kitchen krampo nim nti 2 years time no asa ko to cement o toto na to anwia na asa si ba ko ato aso okay eno so toilet ayinim ntiri nyina no omo nyina toilet na ye ba ko pe enu kwa bi okra mo ko public toilet bi wa yi na ba ko ayi omo dwale mi ayi bathroom na ba ko pe na no overlook sa fie na ayi ko jojo mu ayi estate house yo mu si a omo si 2 bedrooms ayi hall toilet and bath kitchen na oji $200,000 no enti bi si say yi ni be 20 kra sa ayi no who you taxi na what must aya I don't know what's ka shoemaker for niska shoemaker mo ye mpaboa kromo shoemaker ni be na nim say wasi abronsan ya twaso be 5 say nyetete abronsan kama pa modern abronsan bia say yes abronsan we na be dia twaso 5 dia won fa nko akire no shoemaker ya di si abronsan so was car at least sikani die also with before I was car ya wo dia was see 2 bedrooms mo so kra wa ya de o shoemaker enti unso mo bo night nyina o o de ye nipa ya otu taxi or trash station from be ka kiro Sadik o be ka kiro o call Libya bae enti adwumaden ya masika ye wa adwuma bi wo ha a stepping stone what if I quite what there so do bi wo say ase firi wo say bi at least so what if I quite back say o ye kwadwofo wonya yin no o ongutu taxi onko missing but nipa no owo anisadum say o bobo scan akra de tu kwan no taxi driver some park control ba siko mari dem ja tu kwan o chika na bobo scan akra nya akra no dwane ko abuchiri bi wa South Africa na cargo car drivers nso cargo car drivers ne dia na so obi o twi obi di ni capre na je se minimum adwumaden na mepeja ba wo be ka se no mo twi anu aka cargo car na wo twi obi car so mo twi anu na obi a wo twi obi car wo ko feska wan gise wo nimpa do buno obu na no obu ni sai security phone niska police phone na mkuru wan buso mo je se so da wona fofo no buso mo
enya police for kra me na say na security ankaza normal security watch man for there private ayi aye oh na some do munya adwuma jina na so 24/7 wakosura obie gate boso me wakosura 800 900 we dey man kese 1000 na 1000 cedis a we sika ni okruma ubenya 1000 ubenya na 1000 na na 1000 ubenya ana me ken we dey say me dey wakosura ma raise your standard nim you be mu o mutia me bi o mo gi be 700 800 ndi 1000 okra buda ish eno no ma yesika ni okruma obradwuma emesika ba na no o say any guy we di cause no ya security na ne ba ko school aha oh ska obradwuma yan fan ko security yan fan ko abanya adwuma so police for yam ya yan kro for yam nam kro moy say na obusa na physical say 20,000 on no save obi bia ma just o kase o di space ko je bosia 20,000 ai inspector correct yan o say ai corporal muni capre obradwuma muni capre emesika ai omo munya sika no omo wo sika chief directors for no omo na sign contract omo ni minister di nkomo ada say MC for correct ya o say your MC for no be ko omo tia ma MC kura bitia how to also police ni wo kapre afai ko jina kwa na nya 5 cedis na da be na ko fa 100,000 Ghana cedis sika no jiba obedi kwa wo sika no mba msa bedi hey hard working no dey pay wa dosra na no ka bode me hwe video bi ni guide you o do mase to say no so yi no ko say ha wa hwe bra mo so nua o say bra me ko bre me ba me sika na me mo ba na makote na ifie di o say me ma de wo de wa hwe nua fu yi mo so nua hwe risk ya wo say adwuma nim say adwuma no on Asabee so unya kuma untimi nye wetima wu say oye chainsaw operator obi a oso nua ye pai na maso a bimno eye wu enso mo nya sika o tam bia otimi wu enso omo mo nya sika no eye omo mo nya sika o nua mu no enya mo na bu nua ro omo ko ton no omo ma je concess enti ene de obi nkyere ya adwumade na waye a wanya sika ana obi nso nkyere ya adwumade na waye a wanya kapre oh enya say ne wo cost keepers na mo Sunyani ana abusa omo sika omo tete nkofo so kwana na omo boso me so ay mo 200 300 no adwumade edura no po betwe niam ni nyina be go wanten awurade anwumra sa twene nyina go inside onya kapre boso me so 500 300 400 500 ko bono ya obi a on na ya adwuma ache adwumade ne ntwiaka tabi manfo asase e frɛ o ko tena fie ono fa ba o adwuma ni enti no uja ya obi ba ba yewu manfo asase e frɛ o hwe wo mangrofo bu afu wo da ya so muska sabwa me fonso ni nyina soso sabwa da so ho wonim sabwa de ye di so fi tok ayi anua gu ka mu no egu anua ka mu kwatira ko busa omo omo mo frɛ me mfa because bunya botre me amabo phone lines no omo mo bu afu me amabo phone lines me mo bo phone lines no munim dada me mo boye yo ngofo bi wo ha adwuma na omo ye no tip nkete be munya adwuma na omo ye o ei ka tia ni anko omo nya kura wo de wa hia kwatira ko busa anuafo yi na fa boku na fa biom papa aboyi sa yesu ko school mu a teacher fo akire keji ni nursery wo mu no market ni adwumaden bi a kasa bi a ye kakra ye Newmont na Newmont na ye adwumaden na sa za ne de Asabee ko se form na asase ni buka so a o so la homati se hu ne wo mba nya adwumaden na sa o what in enya machines nkwa na ye adwuma wo well machines nkwa anka edna anka esin ne se nka nkrofo puko mu say de na akatwa ne yenta nkofo ko no me ntiminya link ma Newmont a na edin anko me adin de amenko unko Asabee jai o uzera o ka obi tie o unko adin de amenko Dr. Krabaka seko number ni 0543989989
0247989989 menu di nkomo adwumadene etuaka na entuaka adwumadene be na wonim chese manfo ya asemu 0543989989 0247989989 hello Asabee. boss Madam, your boss. we are my boss me ba Good afternoon. good afternoon adana was it We are by the Angelina adwumadene entuaka won I do my day. Ekiaka, but near to America, Ekiaka, and say, it's dinner, so you will be there. Won't you say, Afa? Ebia, we are missing a Jumaya, you can't watch me. Afa the blocks. Ebia, what a million 20 Yamamu 20 million. A 20 million would get 1,000 cities. 1,000 cities, would you manage? Let you 500. No. You find the untwa no adi 500. What do you remember? You move 500. Now, what do you say? 300 be 2 baby saying case emergency. Now, what is 300? What to see? What does it? You know, kata. Nyame adoma, opportunity be now to be a can kata. It's my one fit. Then yeah, cast a nation then. I finished son of time saying you are feeling a plot. Or a farmer, I say, waiting yes, in Katanga. What quakunya? Not waiting yes, can say a discanning now. And you are no, I dare not take what a humano answer. If you are Tico, a tico, Messi, a humano, a big bad to see a Drew June July. Who said June July? Yeah, the quack will say you will be a tactical man, be an obesity than June July. A Drew was so to an settle, and the one prima, Mr. Mentins, any other. Asabee. Who taken a sound so uncool that? December is poor baby or move to say, Coco, a young crema. That's right. Now, what class know you when you say, Coco, ready with the uncle with man, your ma? And that's not good. May I say, and you many animal pan show Mutimusa, and Katanka to pay the uncle and baby before to talk. Okay. And Nina, said I say, Miss Medasi. Hello. Hello. What, Papa, you're the wrong. Asabee. Adwumadene. Oh, yes, Yes, I will meet you. Would you say, me tailor ni, but now say ye one machine, one fitting, and they were who may wrap on him, and a baby I say was my spinal cord. Menya, dear, Mississippi, many classes say, dear, yes, many. Me radding up. Asabee, we come to Boss, you need and they say, me won't find Papa. You see, I want me what I'm castra. Medasi. Oh, where Nika. That miss your party, money, baby. Me won't that. Me will hop. You will make a straight. Okay. Some men for you now, where? Oh, we are. What they are swab beam. Yenya, swab beam. Papa, yes, You were doing our idea. What's that? The town night. And I've been in the Christian boy, you were that the DSC, that Bishop. May count night. The 3 year pampamina. Up na pampamina, you napa. Yes. On Trinity, but na pampamuno. I said they actually. It was said a class. One said that you need 3 years, you said, yeah. I'm also one who will catch him. Hey. If you can't say a load of free, a mem costume, Bukina, or one is sure. You think that would be a word. Now, so we shall have watched and that error. The bee. Who never Nikavi. Now, you say, anyway, although I can't do a DBA was I, Massacre. That be never know, dear.
Juma no dia fa. Labi. Yes, fa Juma ban. Na ono beti e fukakra se bia ye fa kwa we si na Juma we na e mere na. Ono dia o kire se adwuma dini bia no e mesika. Na Juma kese wi ase Juma nyina wo kai nyina. Alo pe kura e ka fa wiem no so ono kwa na wo hunu kakra. That's you secretary kese asembia o ka bia o se o de shi ni se fa. Ye wi aye be ko ye be no be la jabe. Asamo 0543989989 0247989989 adwuma dene. Hard work no dey pay. And you can say, good afternoon. Good afternoon, sir. Yes, boss. Not to say. Yankopon chasi no pa. Ya da Yankopon ase. Papa, adwuma dene. E mesika. O betimi aso oni odi be ye adwuma awie na bosome suka ontwaka. Esia me plumber me kasa sesia ma yodi adwuma be na heli ontwaka. Oh, Sunyani on social. What chesa, watch a cherry pipe, one nane, what did we ask you, yes, say? Oh, Chemical Koyama, or Catchers in the farm and fan and cocoa. That's always country. Hey, I do my name Tiaka. In Tiaka. Ma bona, dia tuna busha for any makaka. And nothing I will be a pair office working, Nana. But I say, and nothing I will be a pair office working. No, never ended. Office work to the Bushumas and yes, will look up with your cacao. Radinyame. Medasi. Hey, the booty, electric weather. There were a still bender say, well, ye will be a your rose or qua, go to trap, will be a young Janica. Hello? Hello? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Napom. Nyame adum boko. Monsieur Dumad, Boko, Monsieur Dumad, and Messica. Adumade, a Mestica. Not the fear and say. Bible, I can say, Nyame Shira. And the Mennipa, you are the four. Opere adwuma fa bi kan ho. Yeah. This is oh sorry. No so do sabaye adwuma den kwa no de nyame din saa kira. Asare. E beta na wadi hia. Me taxi. Na na uri na kan se bi na ma we na wo se usi one room two rooms as enye fi na isa no fa kire. O da bi wan kan sa. Okay. Asare me taxi. Matima for so akra si dan ma si for bedrooms me nya de. Why are there? Na le tell say you remember you ho no mo a omo di abrabo na to chacha tell say wo ko adwuma ba ka nya no wo di akofa ba ja ko ro bieto ye wo ne o ba bi wo no be ma fa se wo wa abrabo ko so da na do ko wo sa ni o ba bi so no mo a we ba bi so no o de no ko ne ko da se wo wo ye baba ye adwuma ya wa abrabo ko so da asare ba ni pe ye bre nyina ya fa ni mo mi enu ye bro sa so nyina gina sa nya me ka kire wi be ma nya sika o ja ko ba no ko bi akọ ba no da no so e te ba ko tia o fa ye de ba ko tia o da chi no abrabo ba ma ba bi so no ma o be ma ko fa duka me kana yo bi kunu no mi aka o be ye adwuma bra nya mi sia na na se e ta so ma ye de fo no afiri ho e te ba sa o be da nya sika asem me da say no sa o ka bi so do no so no ma o ma frem so no mo o de kro na ye ba ti o mo se fo nya me kwa so ba bobra no afare mo se fo di ye me da say 0543989989 kire wa dwen adwuma dene market tua. Hello Asare. Yes sir. Ajobo ko die boko isha abija foni atifo nyina omunyina je so Abraham Sadik taxi driver Chirachi. Mo se adwuma de Mexica Sadik. Dabi. Entuaka. Ma ti se papa no kasa wi esi ai. Ma me no sika first caller no. E pese me no mu ka sembi she. Okay. Ye wo obi a wo pai bo abo. Enti o pai abo no number of abo na obe pai na enu sika. And our budget. That be corona the center the my 5 and 4. And it's kind of word, and yet I would compare Mao. No more kind of word,
sika na oba be yi ofie no no gi no ntimi ntua semo enu tino adwumadina na wo ye ohori na no obeba no na na yira ko firi momone ni ko obi enti obeba no wodi be tia kan na wasa jika kura wa chire because enu oye adwumadi pa enso adwumadi no entimi mma no sika na wote otibi di so tiji no wati ate asem ene wo bi so wa wati office keke wodi 00 na ka ho e condition mu enso wodi 0 no ka ho di jani sika e di ye di sika tam enti adwumadi na aye ka no enya adwumadi nyina obi ani mnyanza ena nyame do obia but dia wo fa ye ni dia wo so wo na mu ni ba de wo firi ye no ne wo so won sa ka wo ye ni what at enti no amount ka eno tirete adwumadi no wo fa nyanza to wo nyanza pa na mom ye wo diska no koye ni adwuma wo diska no ye wo fie no ena ma won tini kita bi emfa mbo bra no enti adwumadi de enye na etia ka enye entia ka bra che adwumadi etia ka ka ya ye do ma memfa ke Abraba nyini. Mede uwie wo se sei. Ya ni pa ya okasa se sie. Na wakasa yie papa. Na adwene mu do yie. Nipa ni nyina afro bi adwene mu do ba we wa kira se num. Da Bible kuraka. Adwuma de e market ya. Ye wadwuma bi wo a wo ya eye nkuru tudwuma. Wo ya obi enza wo ya adwuma batemfa hwema. Uba ya lekura je so akobo. Uba ya lekura je so akobo besia. O de so akobo busi. Hey. Na ibi ngwan abo pai obi opai abo obi asika o jibia enso no. Na wo sa yare bo okura sika o de pai abo no wo se na wo benya da ko hospital. Ile wo tuma bi wa o ya o fi kura na. Me se ka ni mu se nkura na wo timi susu wo so. Because kimba wo fi na so chen kana o dia ba fi no. Di adwumaden de Bible ka say adwumaden market ya na nyamishira na bisika di adwumaden de ye ne kwa for your survival about the market ya me da se abusia asemo me de na minim senka sakra kakra bebo na se baby obi agina no abusia ya Sompa 8.9 FM me pa chao my monitor Raf Chick Clinic semen kancho se wakofa expert free kolebu de naba sa expert no de oye nyina ne so behwe